ntšha ditlankana tsa lona jaaka le ne le na le tsone tse di blue ebile ga ka gakologelwa sentle gore re go di hetola go na le mo go tlhalosiwa jalo gore bomosola ja go dira jalo ke eng le dipoelo tse di ka nnang teng gape a gongwe motho a batla go a bankeng a batla go dira kgwebo ka lehatshe la gagwe jalo re ha gompieno re bua ka diketsetsego tse di leng teng gongwe re ka simolola hela ra tlhalosa gore mme yone process eo ya gore tlang le hetoleng ditlankana e tsamaya jang go diragala eng ke a leboga ke be ke dumedisa batswana ko gae so sa ntlha tla ke tlhalosa gore ya ka le buile ke bidwa Kennedy Kgabo ke nna Registrar of Deeds and office ya rona ya Deeds Registry e ne tse boikarabelo ba gore e kwadise ditlankana tsa lehatshe that is title deed overland maikarabelo magolo ke gone gore motswana mo le mong ha leng teng a nne le title deed mo tsamong ya nako mme pele ga ke tsenela ko teng tla ke tlhalose gore from 1970 go itlhelele ka April 2022 mo travel landing ne re kwadisa di-title deed tse ne e bidwa ke tsone memorandum of agreement of leases pele ga o na le title deed yo o ne o tshwanela ko gore setlankana se o ne o senetswe ke land board se ne se le setalanyana se ne se bidwa gote customary grant certificate gore o ne le memorandum of agreement of lease o ne o tshwanela gore o se hetole se se go neele yone memorandum of agreement of lease so lease yone eo e ne na le tsamaiso e ne e salwa morago gore e helele ko ofising ya registrar of deeds mme tsamaiso ya teng ne le khutshwanela gore o tshwanela gore o surveye setsha sa gago o bo ka tla ko deeds registry ka survey diagram le yone lease o tla bone se ke land board go tla go kwadisa yone lease ya teng ya lease ya teng hela sa na kwadiswa ko deeds registry because ya be tsamaile ka tsela e tlhamaletseng ya molao gore e kwadisiwe hela ka o etsa go e kwadisa registrar of deeds a e signa it's a title deed ke title deed ya ne e na le boleng hela jo botona thata ebile e ntse na le boleng hela jo botona thata ka gore maikelelo magolo a teng le gore wena mong wa setsha e simolola go thusa go tlhabolla matshelo a gago go a tlhabolla ka tsela ya gore o ka go di bankeng wa go e dirisa e le security for sekoloto se o se batla mo bankeng mme ba mari ba teng ke gore ka tsela e pehela hape le ga matlho a molao ga ise go itshikinyege boleng ba yone ka gore e nne teng molao o tlhaela o tlhokagalang gore e nne teng gore mo godimo ga Deeds Registry Act all other laws tse di amanang le gore e nne teng ra be re ikgotsogadisa re le Deeds Registry ka tsela e pela ga ya roba molao ka jalo ha re go neela ra be re go tshepisa gore re go neetse setlankana sa senela ruri se se go protectang dikeletso tsa gago mo lehatshe le o le neetsweng ke land board yaanong from April of 2022 go itlhelle gompieno le go ya pele nna ga ntšha molao o mošwa no gote Travel Land Act of 2018 molao o no phimola o no ke nne ke bua ka ona ntlha o simoltseng ka 1970 go itlhelle April of 2022 and then one molao o mošwa mme tla ke re pele ga ke bua ka one ke re ka molao wa ntlha o ne ke bua ka one motswana o na tsa boikarabelo ba goreng ke ena a go ikwadisetsa title deed ya go go deeds but mo molaong o mošwa wa gompieko puso e tsere tshwetso ya gore ke yone e tsang boikarabelo ba gore batswana ba ne di title deed mme puso e tsere tshwetso ya ditshenyegelo tsa go dira title deed eo and then mo godimo ga mo yone molao o mošwa ke buang ka one o tlile ka diphetogo tse dingwe gape ntlha kgolo engwe ke gore o dirile go di land board mo lehatshe la Botswana yaanong e nne mo go teng ke gone land authorities mo go rang gore lehatshe pele ga o neelwa setlankana sa gompieko se go teng SLT le tshwanela gore e be le kwadiswa mo leina la land board e be le tswa mo land board le tla go wena ka yone SLT eo yaanong
because go nnile le yone SLT ka molao o mošwa e be go nna le the memorandum of agreement of lease ka molao o bogologolo go nnile le ke tsaetsego e ntsi hela thata mo batswaneng gore magareng ga title deed tse pedi jaanong e leng boleng ke efe mo go yengwe erra ke tsa gore motho a ka re kana jaanong nna title deed jaaka no e bua maikarabelo e ne e le a me ditshenyegelo e le tsa me ditshwetso e le tsa me gore ke batla go dira title deed e nngwe ke puso a reng ya mme ke tsa ditshenyegelo tseo a mme jaanong ke tsaetse go ga itswe sa ntlha mo thulaganyong eo sa bobedi re ne re bua title deed gompieno re bua secure land title gore pharologanyo tsa mareo a gongwe ga se tsone tse e leng gore di tlisa ke tsaetsego ya gore gongwe boleng ga bo tshwane ga bo lekane e tla ke a re beya ntlha gore puso e tsere boikarabelo ba gore e kwadisa ke a re tlhaloganya gore lefatshe la Botswana lotlhe ka kakaretso lefatshe la ko magaeng le tsaya 70% of all land mo Botswana yaanong mo go bontsha gore nkare dikgwebo kante tse di ka hetola matsholo a Batswana di tshwana gore di diragale ka bontsi mo magaeng ka gore ke lona lefatshe le letona mo lefatsheng la Botswana so puso e bona gore mme kana go raya goreng ka tsamaiso ya bogologolo Batswana ka bontsi nne ba sena yone sebaka sa go ka ikwadisetsa yaanong ga ba kgone go ja mmuso kante maungo a lefatshe la bone yaanong re le puso ka gongwe go tura a re tse boikarabelo gore yaanong re kwadisetse Motswana mongwe le mongwe ha leng teng a kgone go ja maungo a lefatshe la gagwe ka yone setlankana se re se mo neelang yaanong ke tla ko potsong eno e mpotsa ya gore a ke tsaetsego ye ga e dirwe ke goreng one molao o mošwa o tlang ka SLT mo deeds registry re dira di-title deed ka go harologana ko belong ba letsatsi a ke SLT a ke memorandum of agreement of lease a ke a deed of transfer from state land a ke freehold at the end of the day tsotlhe ke di-title deed tsotlhe di na le boleng jo bo lekanang before the eyes of the law mme jaanong ka gore ke tiro e le ya lona ebile o e tlhalosa jaaka o e tlhalosa ga le bua le Batswana ka go harologana ga bone ke tsaetsego e tla ga go rileng ebile e lemosega thata ko kae le one molaetsa o gangwe gore tsotlhe ke di-title deed le boleng bo a lekana bo a tshwana e tlisiwa ke eng ga o e tlhalosa monate yana ke tsaetsego jaanong e tsoga kae kore ke tlhalosa gore di-customer tsa rona ka bontsi kore batho ka bontsi ba tlile ko deeds ba tla go botsa nna kana ke na le lease ya bogologolo e kwadisitsweng mo deeds mme ke itse gore e ne a re ngwaga mongwe e be go te batho ba buse ditlankana tsa bone di ko di-land boarding gore ba tle ba direle di-title deed tse dišwa yaanong ke botsa gore a nne ke na le yone ya bogologolo a ya sampele ka ga molao e ka dirisiwa yaanong e be ba tla ka palo e ntsi ga ke a re bangwe ba letsa e be re go loga go na le sengwe se se sa tlhatswegang sentle a re eme ka dinao re le deeds registry re ye go baakanya kgang re tlhalosetse Batswana ka boleng ba di-certificate tse peditse a se dirilwe ka molao wa bogologolo se gore it was a memorandum of agreement of lease kante se dirilwe ka molao wa sešwa mo go teng ke gone SLT yaka ke buile hela gape le ga molao tsotlhe di a tshwana di a lekana ka boleng hela go nka SLT nka bua gore setlankana sa teng se sešwa se tsentswe di-features tse dingwe tse e leng gore ne di seo mo go se segologolo maikelo ne le gore go leka go hema kante go leka go godisa nkareng e seng boleng security sa teng gore se ka sa nna motlhofo gore o ka se forjara ga o se tshwantshanya le sa bogologolo emma potso e be nna gore jaanong ka gore re tsentse ditshireletsego dingwe tse di rileng mo setlankaneng sa gompieno a ba santseng ba tshwere di-title deed jaaka di ne di tlwaelesegile a le bone ba na yanong le sebaka sa gore gongwe ba tsamaye bate ba re e mpaakanyetseng le nna ya me e nne le tsone di-feature tse dintšha ka molao o motšha kana ga gona sepe se se harologaneng go supagela gore mme jaanong re bangwe hela tla ke tlhalosa gore title yone e kgologolo re buang ka yone
ya ka ke builela ka molao it's valid gore ke batla go netefatsa batswana gore ba se ka ba e belaela ka go pegela it's ena le tlhwatlhwa kgolo hela ya ka yone pharologano ya tsona le ke gore tse di shatse di na le tsone di-security features tsone tseo mme hela before the eyes of the law di a tshwana ta ke tlhalosa gore ke di a tshwana ga ka raka ke buile re na le process due process ko deeds e leng gore sengwe se se tsanang ko deeds se tsamaya mo go yone it is that process e neelang setlankana boleng ka ga molao more than the features tse di mo the certificate and also even the sa bogologolo ga sena di-features but because tsotlhe di tsamaya mo processing e leng gore ke yone at the end ga o e pasitse yotlhe rona ba rutetsweng tiro ya teng ka ga molaong re be re ikgotswaditse gore re neela batswana tse di tshwanetseng ebile di ba sireletsa so ke batla gore ke gatelele gore re se ka ra tsietsa gare le batswana gore SLT e tlhwatlhwa kgolo go gaisa setlankana sa bogologolo yone tlhaloso ye ke o tlhalosa jalo gore tsietsego e tla e le rona re le di-customera tsa rona ka ditlankana tse di harologaneng re ipotsa gore mme ko ba go ebeng ka gore re le re simolola yone SLT ba le bantsi na ba re nnyaa go raya gore nka tsaya legatshela ka anong ke a go adima madi ko bankeng ka tsaya legatshela me ka kgona go le rekisa bontlha bongwe ka dira sengwe se se rileng gore a mme ba go ebi bone segolobogolo jang ba tshwana le dibanka tlhaloso ye le bone ba na le one ba e tlhaloganya kana thuto e santse e tshwanetse gore e jwelelele le yone ko go bone tla ke tlhalosa gore e na re I think mo kgweding e ne e fetai re le officer register of deeds ne re a laletsa dibanka ko deeds registry go a go ba tlhalosetsa ka se ke se buang gompieko ka gore ne re lemogile goreng batswana ba se ba na le boitlhogo ba goreng go ra gore di-title tsa bone tsa bogololo ga di na boleng e be re ba bitsa re dumela goreng se re utlwang batswana ba se bua ngwe le lona le tloga le se dumela gore ga di na boleng re lebileditse go tla go le ntageletsa goreng di na le boleng hela thata le se ka la di belaela ga batswana ba tla go di le neela ka goreng so long as e le ko deeds registry e tshela go itlhela botshelo ba yone botlhe it's a valid document in law go tsaya gongwe re ka tsaya sebaka sa gape mme ra bua ka ba e leng gore gongwe bone ba santse ba saletse ko morago go tsena mo thulaganyong e ntšha ba santse ba tshwere tsone tse di talanyana tse le tsa customer grant certificate tota customer grant certificate gore bone thulaganyo ke eng a gona le nako e beilweng gore be ba setse ba ntšhahaditse tsa bone kana nka tla nako nngwe le nngwe e leng gore ke batla go tla ka yone go tla go dira thulaganyo eo tla ke tlhalosa gore tsone ditlankana tse di kgologolonyana tse di blunya tsa di-customer grant o tla gakola gore na re ngwaga mongwe be gote batswana botlhela a ba ise dikhopi tsa bone ko di-land boarding ka maikelo a goreng ditsha tsa bone ba ye go fiwa ditlankana tsa dišwa tsa di-SLT so setlankana seo ga o se tshwere ga ka re mo nakong ya gompieko o borwa go dira lisi ya bogologolo ka sone because maikelo ko sone ka bo sone a ka se tshwere se hetogele ko SLT mme ke be ke tlhalosa gape gore go na le di-list tse e leng gore batho ba ne ba di neetswe pele ga molao o mošwa o nna teng mme ba ise be go di kwadisa ko deeds registry ba di file ke land board ka ga molao wa land board ka ga tsamaisong ya leelo la meng e ne ya amogelesega ka ga molao bone ba sa ba tshwere di-list tseo ba ise ba di kwadisa ba go lesegile gore ba tle ko office of registrar of deeds go kwadisa di-list tsa teng le tsone tlebe di na di-title di alaka di-SLT mme gongwe ga re setse re bile re konotelela yone gore di-title tse di a tshwana hela ga di harologane re batla go ntsha pelopelaelo hela gore mo nakong ya gompieno ga le bua le batswana ba le setseng le buile le bone le ba tlhalosetsa thuto ye a mme e a jwalela jaaka le letsa kana le santse le tla tswelela le rutuntsha gore dilo tse di na le boleng bo bo tshwanang di maleba mo matlhong a molao thuto nka gore a kare ga ise e tsenelele thata mo batswaneng tla ke gore kere e na re ga le senana re tla re bua mo radiong ko Masasele ka yone kganye ke buang gompieko ne re na le megala e mentsintsi mo batswaneng
ba leboga gore re sedimositse se ntseng se ba tsietsa mme le bone bo ba rotloetsa gore ga go ise go lekane tsamaya le Batswana le nne le ba rute hela ka butlhaneng ka gore akare re le dis registry re maikelo a gore re tsamaye le hatsela Botswana mo dikgotleng ga go kgonagalang teng kante re ne re boelle mo radiong kante re ne re boelle kwano ga go kgonagalang teng gore re kwale le mo dipampiring re bua kganye ke buang gompieko gore Batswana ba itse gore ko ba leng teng ba kgotsogalle gore ba tshware ditlankana tse di maleba ebile di na le tlhwatlhwa kgolo mme re kgabo gongwe ka go kopagela mo nakong ya gompieno gore o konotolle botlhokwa ja gone go a go kwadisa setlankana se ne se segologolo le gone boleng jaaka o ntse o bua gore nya mme boleng ba ditlankana tse bo a tshwana bo a lekana ko bohelelong ka buala ka gore nka buala ka di-list tse di seng di-register recorditse setlankana se segologolo se se talanyana sone ke rotloetsa Batswana gore sona ba itse gore ka ba itse ko land board ra ba bana di-SLT ga nke re ba ne le di-list tsa bogologolo hela ke rotloetsa Batswana gore ba iseng ba kwadise di-list tsa bone mme ba di neetswe di-land board ka ga molaong hela sentle office ya dis registry mme hela sentle go ba ema gore ba tla ka tsone ba di kwadise go ka di dirisa re ya go leboga re ne re bua jalo le Registrar of Deeds go tswa ka go lephateng la lefatshe le temothuo re Kennedy Kgabo tlhatswa kgang tota ya gore le wena wa title deed ya bogologolo hela jaaka re ne re itse le wena wa SLT ya mo nakong ya gompieno ditlankana tse tsotlhe ka bobedi di na le value tota di na le boleng bo bo lekana mo matlhong a bone e le bone ba leng gore ba kwadisa ditshajalo ke dilo tse leng gore di a lekana di a tshwana boleng ba teng bo go godimo hela ka go lekalekana ka jalo o gololesegile gone gore o tsamaye o se dirise ko batlang go se dirisa teng le bone thuto ko e leng gore o bereka le bone ba go bika go harologana ke thuto e leng gore ba itsentse mo go bone gore ba itse gore dilo tse di a tshwana di a lekana ka boleng ja tsone mme wena le gore ga o se tsamaye ka ko land board go a go kwadisa sone setlankana sa gago se change mo setlankaneng sene sa bogologolo go tsena mo thulaganyong ya gompieno ya secure land title a gore tloetsa jalo gore ikgolaganye le bone o tlo kgone go nna le setlankana se se nang le boleng ga se tshola ke gore ke keletso ya me gore Batswana ba ineele mo thapelong ka gore seemo se re le mo go sone gompieno ke se se sa tlhaloganyeseng tsotlhe hela ke tse di sa tlhaloganyesegeng mo go rona re le bagolo le mo go bone